Desite ljudi, danas ću vam pokazati kako da skinete X-Ray mod za Minecraft 1.5.2. Ovo je link za skidanje tog fajla. On će vam biti u deskripciji. Znači, otvorite ga slobodno, idete download i Facebook. Ja neću, zato što sam već skinuo, vidite. Ovo sam raspakirao u ovo, jer nećete moći inače prebaciti. Idete run. Kucate postu, app data postu. Kad vam se otvori, idete .minecraft. Idete bin minecraft.jar, desni klik, idete open with Winrar arhiver. I kad vam se to otvori, ovdje će biti meta inf i njega izbrišite slobodno, jer ja sam ga izbrisao jer sam stavljao neke druge modove. Otvorite ovo što ste raspakirao. Idete mod X-Ray, idete X-Ray mod i raspakiraj. Malo će to potrajati, evo raspakiralo se. Otvorite to. I ove sve fajlove što vidite ovdje kopirate u ovu što se otvorilo minecraft.jar. Vidite ok. I sačekate. A to je to. Zdravo ljudi, ako vam nešto ne radi, slobodno se javite u komentare i ja ću ponovo napraviti.